di Maranten Pulang kuliah sebulan. Di pengawasan kuliah sebulan. Rajin amat ya. Ya, terang Cikadu aja. Daripada tidur lebih baik mengaji, mencari ilmu ya. Ya, cari ilmu. Mau juga Niko. Jadi beda ku Pak Jokowi. Kalau ayat teh odahnya. Kalau menyen konten teh odah. Di kakak teh. Ya. Di kakak ada cenah nang foto di kakak. Wah, ada cenah nang kami pirang. Awi mah